Patrice Fendigaidd, ar y drymiau, Rodri Bohemus John! Ar y gitar fas, hoffwn i gyflwyno chi i... Dick! Ar y gitar o flaen, hoffwn i gyflwyno chi i dyn arbennig iawn, Mr Peredur ap Gwynedd! Sex day, one day, Patrice Fendigaidd, newch chi ddawnsio gyda Don. Dwi 'di enjoyo mas draw. Ond yw e'n rhywbeth wneud i weid wrth y blant a dy... O. A plant i blant nhw, yna llall yna, o'n i na. Ie, byddai'n mynd gatre wrth y plant na. O.